Donc si ça an na ku yere mi na yi mo so bana ka bula bi centre pole pa kono nana aw nyembo ka wole ni kono nana para bena dam abe dam ne to ni yam bade gay programme bena kala jose mu me para la o bena nyefo anyana no nyefo anyana la kam fo la bia o bala se fila kana ni mala se do mono kana o fena be anno o ni kele ni munum be wolo mala bomana ngana ne jeli fo de bo nyefo nyana ala sabo ka bela jeli bo nyabala me do ke yara bia mala ka sigi here ala ka anna fala bola rasulu ko so Bonjour la salle. Je vais procéder à la lecture du programme des activités de la coopérative des routes de Mali. À la première, nous allons procéder à l'accueil et l'installation des invités. Ensuite, la prière pour le retour de la paix et la cohésion au Mali. Ensuite, l'intervention des recotrades. Puis s'en suivra le mot de bienvenue pour les notables, l'intervention du maire de la commune 6, le discours du président de la coopérative, présentation du comité des échanges et du président de la commission de travail. Ainsi, le programme prendra fin par le discours de l'enseignement et des activités
des routes de Mali par le ministre de Yuba Ba. Merci. Aboya. Kana en chobe so ala pama bela. Donc kiye de kana on emeyo. Wo so kana wo tegele mu do tegele en sana do ba. Donc de kana pamie ebe de quoi. De mi ko de ebe e ji pamie de sege kana de. Donc kana wo ko bi de to. Kuno kana de so ko de ni eme tabaydu. E do akuno quoi. Eh. Donc ina kana kini won do akuno. No boray di lo gina Ko guale. Jeli be so so de. No boray. Amina tukitigu ani meru mufo. Donc wo guale. Dugutigile. Merle. Ben pono jango. No boray mer gina kuma kabutama. Donc wo guale mer tege do. No boray président erati coopérative président bina kuma. Coopérative président tege do. No boray président bina activité o yira mogola. Donc wo guale président na wo wese le tegu pama en jango. Awon golejo, awon godo. Abdini chane ministère ka discours. Donc wo do ministre discours kando. Afu ko ya famia. Pama be ma pama ni moyo. Pama se. Ya fam. Patirame sirame onani programo. Programo de bi no do de ko de bol bude mani wala bom bude mani na fo komana na president ko tay Ibrahim Abdul Badir ko tay ja ko mo ni president wani mo ni president na ko ala yo ko yo wa da ti ko nya fa bude ko wala yo ko jamu ko ala mbaki no den yo ala ni ko de da ko yo no len yo ala ku jamu de ni mari sunu ni c'est le loco comme on dit le financement non même comme on dit même le ganda jogani même jokere enam bilangi président mun ko ene ko hande ko Alhaji Ousmane Demba Diko promina so ya Alhaji Ousmane si halat on ho bi ko so Alhaji Ousmane si ko ka ko mo le inde nyenya legi ni fofu so bismillah yimbe wetu ko ko mako eden loko kongo jowuro kongo mun jowuro de kanga jowuro ala ba representant ma so ari fe so won way kongo roke representant so dum benni hokkete kongo monsieur le maire dum woni laami ko kala kala o monsieur le maire hokkete kongo so monsieur le maire benni inshallah ministre men so woni wonati ko Alhaji Yuba Ba o hokke Congo so ministre men Yuba Ba so hokka Congo gasi walde de amini ngaren halde programme walde de ko ni yidi femude e wo walde de ko yidi do kettinago be kolla alni mabbe woni deji mabbe ko be fuuda ala ba nanen ko dum woni programme ko bandirabe on salminama on jottama on jabbama on beltanama yo Allah hokku en sirri bismillahir rahmanir rahim gimo on alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad. Prière pour le retour de la paix au Mali. Ayo ambade o barabina damne ni alqur'ane kalanye comme afora nyala tugo mina sisa ambade no bena haya damado kalanye ala kan na fana barka tugo mina ala biseka di manani barka ka sisi tugo mina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام إن ورب روب أنفو أنشلمنا ما سلمنا دو السلامكم وبياما بسم الله مودن إلي جون دي تدون دي ونن دي فقر دي قرآن بسم الله مودن وبياما دو نجودي دن فادي دي فو حورا مؤجرة إدانا غو سطورا e leƴƴi meɗen e jiidaɗo meɗen e jeydaɗo men fof barke qur'anil azim jomiraɗo hawrindi leydi men ndi
ko ɓeeɗo tewtata e moƴƴere ko tewteten e moƴƴere e leydi ndi e Mali e caggal Mali fuu yo Allah newnu kawral leydi ndi tewte yo Allah hawrindin leydi ndi yo Allah wan kawral e leydi men ndi e yimɓe men ɓe e leƴƴi men ɗi e gelle men ɗe e galleji men ya barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما الله سبحانه وتعالى فوق بركة أنا لين كنا سجيني كنا باين مفلني أمبلو an karamo ke do de Imam Samba Diallo nana ka Qur'ana kala ni min ke ani ala ko baraka di amma ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ni kene ala ka sigi herela ala ka wuli herela ni kene an ka don ka fo ni de Mali kene ni de ben kene ni e sabati kene de kene min be na fo pour que Mali de u be ka faranyon ka u ka hakilina ka ke keleni u ka se ka sigi ka laje Mali bi se ka ben togoyami maldenw bi se ka don cogoya min da kelen fɛ ka tila ka bɔ da kelen fɛ o bi se ka sɔrɔ cogo min fɛn min b'an dusukun na ni min tɛ an sago ye ni min tɛ an ka jamana sago ye ni min tɛ an ka jamana taa ɲɛ o bi se ka bɔ an dusukun na cogo di maldenw bɛɛ bɛ se ka bolo minɛ ka baara kɛ pour que Mali ka sankɔrɔta o bi se ka kɛ cogoya min o de ye sigi filɛ nin ye donc an bɛ min fɔ dɔrɔn Ala ka nin sigi nin ja Ala k'a kɛ Mali sago ye wa Ala k'a kɛ nin tɔnba min filɛ an bolo minnu ye nin hakilinan ta Ala k'a kɛ u sago ye fɛn min filanan min b'an bolo k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw ka jɛ ka bagan maraya yiriwa n'a fɔra ko bagan mara an ka sous-région kɔnɔ n'o de ye jamana 16 min b'an bolo min tɔgɔ ko CEDEAO Mali de y'a jamana fɔlɔ ye bagan bɛ se ka sɔrɔ min bolo ni Mali bɛ se ka nin jamana tɔ nin bɛɛ di sogo di min ma ni malidenw yɛrɛ ye bolo minɛ ka bagan mara yiriwa à peu près an ka experts minnu y'a a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ à peu près an ka budget kɔnɔ 15% Mali budget bagan mara dɔrɔn bɛ se k'a kɛ ka taa sogo la ka n'a a nɔnɔ na ka n'a a fɛn wɛrɛw la minnu bɛ se k'a yɛlɛma ka kɛ dumunimafɛn ye an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ bagan mara ni an ye an hakili ta k'a da a kan kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka sɛnɛ fana bɛ yiriwa donc an bɛ min fɔ dɔrɔn nin kɛnɛ in Ala k'a baraka Ala k'a yiriwa Ala k'a kɛ hɛrɛ ye maa o maa sera nin kɛnɛ in kan Ala k'a tigi ɲuman lasigi a ka so a ka taa juman sɔrɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim bismillahi babuna tabaraka hidanuna yasin sagfuna kaf ha ya ayn sad kifayatuna ha mim ayn sin qaf himayatuna فسيكفيكهم الله هو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ نجونا من كل خطب جسيم بقول ربي ولا يعود حفظهما العلي العظيم ونجا مالي وأهله وإيال مالي من كل خطب جسيم بقول ربي ولا يعود حفظهما العلي العظيم وسلمنا من كل شيطان وحاسد بقول ربي وحفظا من كل شيطان مارد وسلم مالي وأهله وإياله وهذه الجمعية من كل شيطان وحاسد بقول ربي وحفظا من كل شيطان مارد كفينا كل هم في كل سبيل بقول ربي حسبي الله ونعم الوكيل وكفي مهلي وأهله وإياله وجميع من مع هذه الجمعة في كل هم في كل سبيل بقول ربي حسبي الله ونعم الوكيل قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة an bɛ segin ka foli kurakuraya ko ɲamakalaw ka kuma n'i ye dugu sigi diyagoya don maa damadɔ bɛ yen nɔ i b'olu wele ka fara i kan n'i ye alimami wele i bɛ jelikɛba wele a ka sigi i kɛrɛfɛ a ka jɛ ka baaraw ta ɲɔgɔn bolo an baden bagamaralaw bi sɔgɔmada in na an nisɔndiyalen bɛ foli di aw ma Adama Balo tɔgɔ la ci kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ cunna kan
a taara o ci la mais a ko k'a sen ka kɛ ɲe a da ka kɛ ɲe a tulo ka kɛ ɲe a hakili ka kɛ ɲe an bɛ foli jumɛn fɔlɔfɔlɔ kɛnɛ nin kan an yɛrɛ nisɔndiyara fo k'a dɔn k'an nisɔndiyara ja yanni k'i bolo dɔgɔnin kelen si maa la k'a tigi ka kɛ fɛn ye i k'a tan kun jɔ i yɛrɛ la an baden bagamaralaw bi sɔgɔmada nin na an y'a dɔn ko aw sɛbɛ y'a ka baara ye an y'a dɔn ko baara nin k'a kanu b'aw la mais sigi bakuruba ye min ye an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka hakiliw labaara cogo min na jamana bɛ se k'i hakili to aw la cogo min na bari sabula ka da mun kan i bɛ fɛn bɛɛ suspension ye ni sɛnɛkɛlaw ta wulila nɔgɔ suspension bɛ di engrais suspension bɛ di mais bagan maralaw est ce que a delila ka koroto suspension ye donc ni jɛ kɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka hakiliw kɛ kelen ye ka ŋanidenw kɛ kelen ye ka kungilennaw kɛ kelen ye aw bɛ fɛn min ɲini a b'a sɔrɔ jeliw tɔgɔ la aw k'aw bisimila fɛn min m'aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba sigilen bi yan ni o ye si ye n'a ye Araman Balo wele su a kɛra diɲɛ ɛri o ɛri Araman Balo bɛ wuli k'a ka wele jaabi bari sabula ka da mun kan cɛkɔrɔba nin ma sama dun ni ka tila ka ɲɛsigi de sigi la ani maaw jɛra sigi la ani badenw jɛra ani sinjiw jɛra ani kabila jɛra ani teriw jɛra ani jɛɲɔgɔnw jɛra n'o ka hɛrɛ wulila k'o ye kulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye ka jeliw wele k'anw kana ko k'o lase anw b'o lase o lase cogo la an tɛ nimisa o la an tɛ regret t'o la parce que an b'a dɔn an bɛ ka fɛn min fɔ an tɛ ka nkalon tigɛ o tuma na an baden bagan maralaw i bɛ bagan sugu o sugu mara a kɛra sɛ ye a kɛra ba ye a kɛra saga ye a kɛra misi ye a kɛra ɲɔgɔmɛ ye a kɛra so ye a kɛra fali ye a kɛra jɛgɛ ye a kɛra sugu o sugu ye ni e b'a mara de cogo min na jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ a la a y'aw bisimila fɛn min m'aw natɔ sɔrɔ ayiwa an badenw ni dugu kunkolo y'a dimi dugutigi b'a sanu an ka dugutigi ɲuman nana cɛmɔgɔ y'a adama de délégué k'a kana ko kana dakuruɲa kelen fɔ ko k'aw bisimila a sera a ka dugu kɔnɔ a diyara ye bisimila dugutigi bisimila Tarawele Sise ya jɔnbaga ni waleya jɔnbaga jɔn santigi den turamaga si na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمي جماعة بركة يكوي فوقي أنا رأيت أن أمو يفعلين جماعة فوق أو صلاة دارك مرنين فوق man filɛ ya no ka fɔ tantɔ n tɛ ka fɔ gansan dɛ ne kunna wolo ye dugu ma ne kunna wolo ye jamana ma bɛn bɛ ɲini yɔrɔ yɔrɔ jamana kɔnɔ du kɔnɔ kabila kɔnɔ laɲini kan ka taa wa ka sinsin k'o dɛmɛ ni bere min bɛ a sankɔrɔta sigi a kɛra hɛrɛ la cogoya min na an b'a ɲini jama fɛ ala ka an wuli o hɛrɛ kelen na laɲini ye min ye ala k'a sabati an b'a ɲini ala fɛ Mali tɛ taa nin kɔ dɛ mɔgɔ si tɛna Mali dilan an kɔ yan an yɛrɛ de b'an cɛsiri an yɛrɛ ye ka fɛn yira jamana wɛrɛ mɔgɔw la u k'a dɔn k'a fɔ vraiment Mali ye dusu bɛ maliyɛnw kɔnɔ bi sɔgɔmada in na an bɛ foli k'aw ye ala k'an tile hɛrɛ la assalamu alaikum an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ filaw ka tɔn fo minnu ye yɛrɛ dɛmɛ minnu b'u yɛrɛ dɛmɛ an b'u fo k'u barikada n'o tɛmɛna olu ka jeunesse ka yɛrɛ dɛmɛ sinsin o jeunesse min bɛ an bɛ foli di o ma ka barikada k'u ye n'o bɔra yen ina dɔgɔ mɔgɔw an bɛ foli di u ma ka barikada k'u ye o jeunesse ka foli di u ma ka barikada k'u ye n'o bɔra yen association fɛn o fɛn y'a yɛrɛ sɔrɔ yan i nana sira o sira fɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ka barikada kɛ bɛɛ ye
Segu Alay Boni ka foli di a kabila ma ka barika da ka ye I nana sira o sira fɛ an ka maa minnu bɛ kɔ kan jamana kɔ kan an bɛ foli d'u ma n'o ye Jasikora ye ka foli d'u ma ka barika da k'u ye jɔnmala ye kara ye maa o maa se y'a yɛrɛ se yan I bi yan o I ti yan o I diinɛ ni ŋanigɛ la foli dilen don bɛɛ lajɛlen ma ka barika da kɛ bɛɛ ye hakɛto dalen bɛ nin na sɔli ala Muhamadi wadi an ka cɛkɔrɔba ma programme min tun bɛ dugutigi de tun kan ka kuma komi dugutigi nana sisan de nka an ka cɛkɔrɔba an b'a ɲini a fɛ a ka hakɛ to dɔɔni parce que an fɛ laadala la denmisɛnninw man kan ka kuma mɔgɔkɔrɔba ɲɛ ma nka problème t'a la a jɛngɛnna dɔrɔn a ma bɔ bon Alhaji Ousmane Sy Alhaji Sy président bisimila ay sigi jodde bandiraɓe horejo meɗen Elhaji Ousmane Dicko Elhaji Ousmane Demba Dicko wiyen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wonde min ko duwoni jeyami komi duwan sénage o wi kanko ko boninke o duwan sénage komi hayranke o hayranke ɗum noon so Allah jara waɗama rokkama teddungal o wi so tawi Allah jara hokkama teddungal mbiɗa hani yiyede hen o wi omo haani yiyede ngal ɗon teddungal Allah jarano ko ɓiɗɗo moƴƴo duwanaɗo o wi Allah jara ko ɓiɗɗo moƴƴo duwanaɗo min duwanimomo o wi o duwanimomo yo yiiru ɗum jaam yo yiiru ɗum jaam ya Allah juutde hen balɗe o juutda hen balɗe moƴƴude hen battane o moƴƴina hen battane enen kala ndenden enen fof ndenden duwanoɗenmo duwanoɗenmo duwanoɗen Mali fof duwanoɗen Mali fof namdoɗen gouvernement Mali o ñaagoɗen gouvernement Mali yo nayi dokke ladde o wi yo nayi dokke ladde nayi ngala ladde o wi nayi ngala ladde ɗo goorade kala ɗo mbaɗɗa nagge ma o wi kala ɗo mbaɗɗa nagge ma goɗɗo rema gese mum sere ma o wi goɗɗo ara rema gese mum sere ma nagge ma sone dawa so nagge ma ene oora ala lawol no gouvernement rokku en ladde yo gouvernement o hokku joom en nayi ladde tawa nayi ne mbawi wonde toon tawa nayi ene mbawi wonde toon ɗum woni ko ñaaga gouvernement o ɗum woni ko ñaaga gouvernement en barkinima kala yimɓe leegal ngal en barkinima leegal ngal fof bananka bugu e falaje bananka bugu e falaje min ko garmi ɗo ko duuɓi capanɗe joyyi o wi kanko ko ari ɗo ko duuɓi capanɗe joyyi hande memi nadde oɗo sall o wi ko hande noon o meeɗi nadde oɗo sall ɗum ko sababu o wi waɗi ɗum noon ko sababu assalamu aleykum yo Allah accu sababu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh asaka maris soy quoi asaka de mara kanadi o soy quoi donc dingni biram jam pamu wole emi no moni wogo bogol bele moni sen biele donc de kanye asaka de mal de emi de obiye de kanye be asaka mo de mara kan be emi be do donc emi bara sen biele donc you want hakemo won obo asaka mara kan hakemo wa won obo donc no bele bilenwa hakemo won obo donc on be kana dingni bega ingi ngete tego no be gego tego wo woy no be kana be tego ngeo ba donc adam ne sans fait ko duguma dawo mul fel fo doni weto pour inay kana un ko so wo quoi donc i ki de moni unu bo wo de li unu moni o I know wo kana woy ku wo woy wo ki yakana ngeo in ba no ku wo le digan gaay donc o mo won doa ku no quoi donc yede kana wéré mo no won bodo ya ku wo kan no quoi o mo ama sagle me sagdi quoi ela sey la salam hakle aywa ambal ma baga manalo bitan betu wadi akam sawa umi ama musadi abeka famiyani sura ko kono geleate ngoni o sisani no kulu ni yasbi jago ya do nyemo ko bala association président ale bena ka discours kala sisa na ya kala o kuma ba munu bala bamanana na amme se ko lu fese amme foli di bela jeni mani président mana amoni ante sege ante nyina association fe on fe be kene kono
bagan marala misɛnnin fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ a kumaba fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yen aw ka barikada bɛ yen ala ka cɛsiri di an bɛɛ ma président bisimila. Merci bandiraɓe mi adoto discours o tafon fa ande e français tafo tilo occasion kaale ande ɗo e fulfulde kañum e ɗengal men ngal fof gonɗo ɗo inchallah. Monsieur le ministre de l'élevage et de la pêche, parrain de l'événement, monsieur le ministre de l'agriculture, monsieur le représentant du ministre de la réconciliation nationale, monsieur le maire de la commune 6 de Bamako, monsieur le représentant du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, monsieur le chef de village, monsieur le président de Tabital Poulakou Mali, monsieur le président de Guinée-Dogon. Merci pour avoir répondu à notre invitation. La mise en place de la société coopérative Roune Mali, dont nous lançons aujourd'hui les activités, est extrêmement importante et je suis heureux que les autorités soient y associées de parvenir à un consensus réel. Permettez-moi de saluer tout particulièrement le département du ministre de l'élevage et de la pêche pour son engagement inconditionnel, ainsi que les partenaires et les acteurs qui se mobilisent jour après jour pour le développement de l'agriculture en général et de l'élevage en particulier. Dans cette perspective, nous sollicitons l'appui et l'accompagnement du gouvernement, des partenaires et les membres pour la mise en œuvre des activités de la coopérative Roune Mali. Pour ce faire, nous envisageons d'organiser tous les acteurs de la filière bétail, viande, lait et autres produits animaux, accorder des prêts aux membres pour l'achat des animaux à moindre coût qui reviendront vendre à des prix abordables au niveau des consommateurs. Plus concrètement, par exemple, la viande en gros, le kilogramme de la viande rouge serait vendu à 1750 francs et 2000 francs pour le consommateur. Fournir aux acteurs de l'aliment bétail à moindre coût et de très bonne qualité. Faciliter le prix de l'aliment bétail et les frais de transport à l'acheminement vers les zones de production. Faciliter aux éleveurs l'accès du programme de l'insémination artificielle en vue de réduire l'importation massive de lait en poudre et de créer des emplois pour les femmes et les jeunes. Multiplier les centres de collecte de lait et les points de vente de lait pour la valorisation de lait local afin de permettre à nos femmes d'avoir des emplois permanents. Favoriser la création des espaces pastoraux, des marchés à bétail et des ateliers d'embauche. Faciliter l'accès aux prêts pour le financement des activités d'élevage. Ceci leur permettra d'échapper aux activités de banditisme et de terrorisme. Procéder à une évaluation des activités du programme par semestre. La coopérative Roune Mali envisage également de mener les activités liées aux filières volailles et à la pisciculture qui faciliteront aux ménages de se procurer des produits de première nécessité à moindre coût. Ces acteurs de la filière lait seront préparés au même titre que les acteurs de la filière bétail, viande et lait. La coopérative entend également créer un volet social qui consistera à recenser toutes les personnes victimes de la crise sécuritaire et des événements que notre pays a connus. Dans cette dynamique, un plan d'action sera élaboré et des campagnes de sensibilisation et d'information seront menées pour le rétablissement de la paix et de la cohésion autour de celle-ci. Des unions d'élevage, des noyaux d'élevage seront livrés à ces victimes. Roune Mali est une association de jeunes. À cet effet, l'appui et l'accompagnement de tous les acteurs sont les bienvenus. Je suis convaincu que l'esprit de collaboration qui a permis à cette coopérative de voir le jour va prévoir dans sa mise en œuvre sous l'urgence qui exige la course vers la mode dans laquelle nous sommes engagés de manière pour le développement durable de notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.
mi wara mi ɓame mi suɓo en toɓɓe mawɗe mi haltane salla sakira men ana eɗen faama sanne président men haala ko kalɗinɗa ko ɗum nelal ngal président men iwde gila ɗinne équatorial mi bayli tiɗɗo tan so wonko mboofa heen kadi kam koye tan boofide wona président men boofi hakkille makko mo hokki ɗo ɗum ne mo wi mo jooti neɗɗo fof jottiɗo ɗo iwde ande kanankoɓe men warde fa ono rewɓe e worɓe fof e sukaɓe yoppuɓe golle mum so ngari notade notade makko hunde masina so ɗum iwi heen mo wi darde ko hunde masina darna ko ɗum ko hunde lobbere sanne sabi waran fa rentunire ɓiɓɓe leydi ndi fof gila kanankoɓe warde fa e ɓiɓɓe ande golloɓe leydi ndi fof golloɓe dabaji caggal mum mo wi mo wawa immade e nde jonde sina mo jowta kananke men laamiɗo ministére men élevage et pêche o tawi wakkati fof nde ɓe jottimon soɓe kaldi e makko omo darani ande pula ko omo darani yiɗore dabaji leydi ɗum woni komo ɓeydi hen ka ruune masina mo wi hoɗum woni immade mum mo immade ruune masina fana neɗɗo fuu ɗo gonɗo le mali ɗo ruune mali wona masina mo wi ruune mali ko darna ko welimo sanne immade ruune mali neɗɗo fof omo yiɗi malien fof tawe suuta e ley coggu e soodugol liƴƴi soodugol tew e soodugol leɗɗe eɗe anni hannde ekkulle fof ana tiiɗi tew ana ko yeyete ko ana tiiɗi ko kosan sorte ko ana tiiɗi to goɗe ton e anni e makko omo yiɗi tawe ley duuɓi garoji ɗi tawe tew ana yeeye temenne kilo tew ana yeeye temenne tawe kosan ɗum heɓama fa ɗo heewi ɗum o golle mo wi kanko tan mo wawa wadde golle ko golle o aɗa heewini mo sadde so ɗum sina en fof nangodire ɗumde gila kanankoɓe leydi men ni fa ene wonɓe e walde nde fa ene golloɓe leggalɓe ɗe fof andi sina kanko tan gonno mo wawa o golle ka nde golleji ɗi mo anniɗi golle arande nde fof so en ndentayi naate walde wotere dokkodire hakkillaji golle o wawa yeede yeeso mo wi ɗum woni golle arande ɗum waɗi ɗum so ruune mali ande juɗɗina fa ndente ko wana ndente golle ɗiɗo bonde mo wimo dokkat mum omo anni kaalisi ndaare ɓiɓɓe leydi kokke jooɗo dabaji wona hono jooɗi bamako ɓeɗe sukaɓe men hono jooɗiɗude leydi toɓe fa andi le gelle men e commune ngaji men ɗe kokke kaalisiji gollira soɓe golliri kaalisiji fof tawi nde ɓe gaddi dabaji ɗi ga fof coggu o tiiɗata sanne so yi coggu tew ana tiiɗi bamako sa coggu tew ana tiiɗi nde mani fof to sodote to sukaɓe to coggu o tiiɗi ɗum wawa yafude sina tawe ko ñamminte dabaji ko ñamminte dabaji biƴƴe ɗum ɗo fof ana jogii ana yaafi ana hokke ɓiɓɓe leydi nde fof ɗum mo wiide jokkinire caggal mum mo wi golle makko nayoɓa e ndaare en fof hannde wonko woodi ɗum dabaji men adimeji ɗi dabaji ɗi wona dabaji kewɗi kosan sanne ene wiye programme do ande nayi min ɗi ana pompe salla nayi ɗi ana pompe hon fof ana heɓa nagge pompaji salla kosanɗa ana heewa so kosanɗa heewi fof hono kosan ande nano mum ko natta e leydi ko ɓuytoto sanne so ɓuyti kadi so kosanɗa heewi ɗum rewɓe men ɓe e sukaɓe men ɓe keɓan golleji keɓan ɗum yeeya kosan keɓan golleji ɗum sanndi jolde sa wala e golle fof aɗa yaawi ɓandirgol sanne so kosanɗa heewi moy omo anni kanko hoore makko fa hande cuuɗi kosan ɗum moƴƴine leydi mali fof ɗo sukaɓe e rewɓe men fof keɓa gollude so cuuɗi kosan ɗum moƴƴinama nokkuɗe kosiɗe ɗe kosan ɗa yeeyete ɗum ana hani ndaare bo wawa iwde ɗum nda nani daaba fof sina nokkuɗo durete sina laamu e daarani e nokkuji kewɗe ɗo daabaji mbawi duurde nokkuje ɗo galɓe mbawi joƴinede nokkuje ɗo daabaji mbawi waɗede embouche mare fa andi tew mum heewa so yeeye so yeeyama fof coggu o yaafa mais so daaba ɗo wala ɗo dura so daaba wala ɗo yaa daaba o andi ɗum wawa yiɗwade sina daare nokkuji ɗum ɗum waɗi ɗum ɗo daabaji ɗum dura nokku donc nokkuji dabaji ɗe joppene nokkuji ɗo kaani durɓe ɗo kaani ande marede ɗo kaani ande faynede ɗum woni embouche ɗum mo wiide ɗum ɗum e hakkille makko moye ɗum wawa sukaɓe men hewɓe ane ngenɗiɗi hannde ɓen sukaɓe ɓe ngala e leydi ndi sa yii fitinaji ɗi keewi fof e bandingaji ɗi keewi fof sukaɓe ngala golle kalisiji ndaare sukaɓe kokke kalisiji
sooda e dabaji gollira mais gollira wiya andi gatta e ñimmude gollira gara joɓa heddiɓe ɓe keɓay ɓeɗe hokkede waɗi ɗum mo wi pré makko embouche so ɗum waɗama ana ande ana ɓuyta basiji kewɗi gonɗi e ley jiiɗi moy ɗum ndu omo anniɗe hakkille makko caggal ɗum moy runde mani wala darata ko iwde e nagge tan warde e tew wadde e kosa moy runde mani ɗum anni gollididde e maroɓe cofe kañum e maroɓe liɗɗi fof ɓe ɓen so ngari so ndenti e maɓɓe noko maroɓe dabaji e maroɓe ande ko keɓi fof maroɓe cofe ɓe maroɓe liɗɗi ɓe aɗa kaani hokkede ɓe ɗum woni mo wiide hakkille makko donc ɗum woni e haalaji dekkuɗi woni ko ande président men nili e men mo wi omo jowto neɗɗo fof garɗuɗo omo garduɗo kundu mum o fof mo jowti omo marti kunku mum moye jaato ɗon ɗum mbiyatmi fa hannde so wonko mboofa hen fof fadi ko koye tan goto bana président allah jaram ko onon tiyaba on e baraji merci Assalamu alaikum. Ya tonya wiam de. Kana de begile. Asega ko mara kan go so go ya pile wo so ba. Din kan be asego de mara ikana ni. President doye tego mo de giri go jieye eme fala yen yoy. Déplacer be fala yen yoy. Din emen de juwe numo do din emen de baradi. Donc ino ngam iye jo gini go woni no wewo ino ngam iye gini ande iye gini betli bo ino onjo nyaw gar ya be gar sigele onyo go kwa iye dene o moyle asega kijo pu iye ebe ye don gaba no ngo don gaba ebe don gaba kijo o iye don banel ko du gara ko donc o mo pu moné je biele ben tege de ime no ya kare de kiye gini ebe yaido pa mo ne tege le ministre ko pu kasi mi bile bile pour donner sugo pour emen de woni surtout emen ya déplacement emen gara ma quoi ne déplacer kan on wewe emen gara ma quoi donc eji pied mo pi ben tagé de kan emen de barade donc emo wogo so yi kana ma on yi emen jere ko ma hakle ma kin manto wogo yi kana ma enti emen de tegi eji sur ki ngem edi ko ga biro biro bi yene ki kan de la quoi ga tegi eji ga emen tego ngem ga won biyen manim la aba hagle ji mi dogo ba am ko nan mu jalle mi dogo numa do mu ñewi ba mu ñewé ki be we ya diga dinga ba ya quoi ti ma ko salam ci ante sege ante ñina mabe fo ire cila mawo maya ka barabla kana ande men ko na ambe bela jene ko mi biya mi tiya amme bela jene fo ka be barka da kere ni yala flaw ka jekulu min be non ni ame fara nyonga ka anjira kunte menai ambo foli du uma ka foli di o jeunesse ma ina du gon ka foli di kuma ka barka da kuye a jeunesse foli be non fla nyama kala munum be olu ka jekulu foli be du ma ka barka da kuye association Irganda olu mugo amme foli duma ka barkada ku ye ka wali manon ku ye Sekou Alay Boni chargé de ministre de la réconciliation du Mali amme foli duma ka barkada ku ye association Fergu Fouta mugo no asro be kene kona ya uti an wo biya wo ka foli biya ka barkada ke Eruno Alphonse Kademaya ka foli duma Bamako yanno ani Mali fambe fo jamana ko ka anga foli buye Bananga bu dugutigi ame foli dama ka barka daka e ka woni manonga e falaja dugutigi foli be mairie ame foli di maire ma ka barka daka ya tara furusirila ay barani blakana ka furusirila to akwa no ame foli dama ka barka de malende esere minu me jamana ko ka ambade munu me jamana koka ambe foli tuma ka barka da kuye sisa an nisojera an nyakarila ja ko kelebe jamana kono ja galondu ko flani dongono be nyona ja galondu am faralen te nyonga ni ka ke kuluyi flaw biya dongono biya somono biya bamanaw biya a bela jeli am be farala nyonga mo ma be bagamara ke ka fara nyonga ka je ka ke kulugile am foli di am bela jeli ma ka barka da ke
sisan dɔgɔnɔw ka cɛkɔrɔba an bɛ kuma dɔ ma n'o banna an bɛ kuma di ɲamana dugutigi ma ɲamana dugutigi an bɛ kuma dɔw ma ka o de y'ale ayi a bɛ talo jelikɛ kunkolo ka misɛn kuma dɔw la i b'a sɔrɔ ko bɛ giliser a bolo dɔɔnin an bɛ kuma di barisabula n'i y'a ye an bɛ da an bɛ sunɔgɔ lakanabaw ka dakuruya kelen d'u ma u k'u ka foli kɛ barisabula o fana ɲagarilen don nin kɛnɛ kɔnɔna na yan bisimila n'ala sɔnna ko n bɛ jama sanima in bɛɛ fo major de police Sadio Fofana ni y'an ka an badenkɛ ye major de police major do Sadio Fofana laka do ni o ye arrondissement 7 ye ale bɛ Sogonikɔ a dabɔlen bɛ ka bila Sogonikɔ gitɔrɔnba la police so min dabɔlen bɛ ka bila Sogonikɔ gitɔrɔnba la o de ye 7e arrondissement ye donc jamanakuntigi tɔgɔ la a ko a bɛ foli kɛ jamanakuntigi tɔgɔ la yan premier ministre tɔgɔ la ani premier ministre tɔgɔ la ani ministre de la sécurité tɔgɔ la ani ministre de la sécurité tɔgɔ la ni o y'an lakanaba ye ani le directeur général de la police o tɔgɔ la polisi bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔba o tɔgɔ la ani commissaire chargé de Sogonikɔ o tɔgɔ la Sogonikɔ commissaire ba o tɔgɔ la an bɛ foli se foli bɛ se kɛnɛ sanima in jama sanima in ni jama sanima ma u natɔla fɛn min m'u sɔrɔ u natɔ fɛn min m'aw natɔ sɔrɔ u tatɔ la o kan'u sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ an sewalen don ale ko ale Fofana sewalen don nin kɛnɛ kɔnɔ bi ka ni jama fila ni kadɔ ka fila ni dɔgɔnɔw faralen ɲɔgɔn kan voilà donc o bɛ entente parfaite ko o bɛ bonya kasa dumanba de lase olu ma bi o b'a yira k'a fɔ bɛn de bɛ kadɔw ni filaw cɛ o b'a yira ko bɛn de bɛ dɔgɔnɔw ni filaw cɛ donc an bɛ dugawu bɛ kɛ ala k'o bɛn sinsin ala k'o bɛn sinsin ala ka jamana ɲɛmajɔ k'ala ka jamana ɲɛmajɔ jamana kɔlɔsi ala ka jamana basigi ne b'o bɔ kuma la a ko k'a b'a da jama tulo kan maa minnu bɛ garabali kɔnɔ n'a ye ko mɛn n'a ye maa min ye sigana maa ye n'a dalen t'a tigi la commissariat b'aw tɔgɔ la 10e bɛ yen 10e bɛ yen 7e bɛ yen 13e fana bɛ yen o daw bɛɛ lajɛlen tulo kan ala sago aw bonya b'a la k'a bɛ foli di bɛɛ ma ka barikada dɔ kɛ ala k'an bɛɛ sɛgɛn silamɛw an sɔgɔma ni sɔgɔma an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la ala k'an kan bɛn n bɛ jama bɛɛ fo Banakabugu a dugutigi a maire a policiw fɛn o fɛn min ye bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ nana faamala mɔgɔ mun nana ne y'a bɛɛ fo ne bɛ bɔ Ɲamana ne de ye Garabali dugutigi de ye Amadu Togo ne de ye Garabali dugutigi de ye n bɛ bɔ Ɲamana ne ka foli bɛ a bɛɛ ye wulemali ni ala ka taa ɲɛ ala k'an kan bɛn dɔgɔnɔw o fulaw a bɛɛ kelen ala k'an kan bɛn komi kumakan gɛlɛya ne ma ne ye jama bɛɛ fo ala k'an ka ko taa ɲɛ maa o maa sen y'a yɛrɛ se yan min sen m'a yɛrɛ se yan an ma ɲina maa si kɔ an balima dɔw bɛ yen nɔ ni kɛlɛ ye olu b'u sigiyɔrɔ la ka sigiyɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ u nisɔndiyalen nin kɛnɛ kan k'u b'u ka dakuruɲa kelen foli ci fɔ n'o fɔra o kɔfɛ an k'an ka baara kɛ cogo min na ala sago aw bonya b'a la déplacé e don bisimila. Assalamu alaikum Suudu Baba miɗo salmina Suudu Baba pula ko fu warɗo leyɗon noddan ɗum weli min sanne par jam minen déplacé e riwaɓe nokkuji amin somin gari Bamako min dogo min kalfini kanankoɓe Mali miɗen jogui haala jaati saabu so neɗɗo riwama hikka wonno duuɓi amin 2 min gonno Bamako no miɗen yiiɗi miɗen salmina tabital pulako e gollidoɓe muɗum e kanankoɓe Mali fuu miɗe barkinaɓe sanne sanne du maintenant fa hande miɗen yiiɗi ɓe wattana min hakkilleji sanne saabu so neɗɗo riwama nokku mum dogi waɗi capital muɗum fuu warde nokku muɗum min waɗi fa hande
jonno fa hande Allah sagu kalifa Allah kalifa moɗo nenne minen déplacé en miɗen jiɗi min torraɓe min riwaɓe guineji amin bonna guureji amin duppaji jawɗe amin teeta nenne ɓinguel adama funa hande hakke mum wi leydi ne hande hakke mum hakkeji amin miɗen jiɗi goto fu yiya darde muɗum na anda hakke mum saabu min ɓiɓɓe leydi no min gara fu tan min jahata so wona ley Mali min mbi e Mali ɗum wonno ko yimmi salminde suudu baba mi haalana ɗum sanne mi fammina suudu baba fuu Allah bawɗo haaɓe fulɓe basi wala hakkude mumen inna goto baba goto no min fuu mi Allah minen ummadi minen pindi min fuu min konngol goto min fuu min dépasse goto nenne fa hande sago Allah sago moɗo darde nde jomiraɗo ɓeydude fa hande kawral ngal tewtetel ngal lando bawɗo newnan en ngal ala horma Allah e nilaɗo mum salamu aleykum ma siya yɛrɛ se yan ka bɛɛ lajɛlen bisimila ye ni woro ye ala sago aw bonya b'a la ala ka an bɛɛ sababa ma bravo bisimila ɗum ɗo ko feddande bismori on goro hayso onon fof on keɓata goro ko pawe hen guite mon bisimilla mon goro neni an badenkɛ bɛna a ka bi nafa fɔ aw ɲɛna ala sago aw bonya b'a la assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sakiraɓe fulɓe on fuu oɗon calmine jammo on lande kumpaji moɗon a marti fome moɗon fo inde mum yeddemo tawade worri aya fewi goto moɗo wona accaɗo wala jeeɗiɗaɗo sikka wala hen eɗen andi e leydi Mali ɗi dabaji ana gujje ɗo sanne so Allah jaɓi won systéme goto biyeteɗo hono katrak mobilaji hewɓe gonɗon les Europe ɗon a andi mobilaji jogaji gonɗon sa wujji ɗum fof yimɓe aɗa jaɓi ele jeux ele téléphone muɗum so Allah jaɓi ɗin dabaji ɗi garan ɗi gano so Allah jaɓi tabital ndenago dabaji ɗi anan tabita caggal ɗum so ɗum iwi won huuɗo kasim non toon huuɗo gamaraɗo ko woni e projet o toujours huuɗo gamaraɗo tawe wakkati fuu nde jiiɗa fof dabaji ɗi ana jogii hono ko ñaama wono kaɓaɗo huuɗo sellata kay so en ƴeewi dabaji ɗi biɗɗe ɗe ana tiiɗi fasannen wona paŋaɗo fuu wawi hebde ɗon dabaji fa keewi tawi aɗa jogii ɗon no huuɗo ma biɗɗe fa keewi no wurdira dabaji aya so Allah jaɓi du e garal gadden ɗin projet ngaji ɗuɗo ele Mali ɗo enen yalla ndemoɓe ɓe e duroɓe ɓe yalla ɓe keɓa no dabaji ɗi no wurdira fa gasa sabi sa nani an wiye ɗon huuɗo fof sa nani an wiye ɗon kosam fof huuɗo woodi sa nani an wiye ɗon tew fof huuɗo woodi so Allah jaɓi ko huuɗo ko o garan yiide ko on projet muɗum ɗumeɗen gondi e golle muɗum ko ɓooyata ko fe so Allah jaɓi on jalluno darde muɗum e leydi so Allah jaɓi ay onon e tiyama assalamu aleykum Thank you.
teddi faydi mais ko jimi haalande on e mbawata yaade yeeso tanke e nangodira mbeɗa yiɗi pulako garɗo o nangodiro jokkodiro jarodiro tanke so o nangodiri pulako yara yeeso runde Mali waɗande créé jonde nde walde lobberno so o nangodiri laamu o wallanno o nangodiran pulako yara yeeso dow caɗele gonɗe pulako o fuu wurude Mali nde aɗa wawi wallude caɗele ɗe immo iwa e pulako ɗuye goo si fuu gonɗo hen pullo e kaaɗo e dogono inna goto abba goto ko waddi probléme ko en fuu eɗen jiya eɗen anndi mais yona ko naate e woddita e hannde wona ɗum wadde ko waddi en fa fulɓe e haaɓe en fuu kawrte e ɓiɓɓe Mali nangodire jarodire jokke laamu meɗen o ko jimmi haalande ɗum pulako neɗɗo wawa heɓde sembe sa walda e laamu gonga biiɗo mara wawi heɓde sembe a walda e laamu fof fenanima gonga laamu kay soko Allah ko iwi laamu kay woni to gonga jarodire jokkodira jokkon laamu moɗo so jokki laamu moɗo ko jiɗɗon fu laamu moɗo wawi waɗande o gonga ɗum ne haalana tiiɗi mbeɗen dardi pullo fu goɗɗo e Mali ngare kawrte e runde Mali e haaɓe e fulɓe yalla torra gonka e leydi ndi ka yalla no huncona iwa ɗum ne haalan tiiɗi sani mi wawi junde haala mi jowti gorko e debbo Allah hokko e kawral gafene o mabalana ala ye miɗo o ye wasake a yera a jarani a benama kan sigilen kumenin kan k'a fɔ ko koni tɛ mɔgɔ si ta ye ni maa bolo fununa bolo bɛ da yɔrɔ jumɛn a bɛ da bolotigi naga de la ko bonya n'a karama ye ale de ta ye donc sisan ka kuma kun cɛ an b'an badenkɛ wele ni o ye alimami ye a bɛna dugawu kɛ tɔn ye ka dugawu kɛ an yɛrɛkun ye ka tila ka dugawu kɛ jamana ye ala sago aw bonya bala n'o kɛra o ye foli di ne bɛɛ lajɛlen ma d'accord k'an badenkɛ bɛ kuma dɔgɔnɔ na salamu alaikum kana sɔsɔ Sheikh Boli donc kana bɛ sɔbo sɔ donc e bɛ fu dɔgɔn fulɔn fu boli le bɛ ne turu boli le bɛ n bɛ fu boli le bɛ o bɛ dɔgɔn le fulɔn le batu natu n bɛ fu batu natu dɔgɔkini ko n bɛ fu te tunu wɔyi jɛyige ya on jɛbɔ bɛ ya bɔ fu te tunu wɔyi donc o bɛ tun waa sele la ɲini mo kana o gara sapati kan donc o moy jeyli won biyeli ina ka ki yude ne moni ki jebe ni jeje ye ki jebe ya diga dingi ba ya quoi donc Sheikh Boli ebe yen won bi beaucoup ni quoi numa do emen aji ko ni ngama quoi numa do emen aji ko ni ngama vraiment onya emen ire tour kané gi ni yeyete ga tege aji ga emen tego nge numa do ama sa do sa Sheikh Boli de emen on wo we ya yewo ya tego mo pa mo ne wo de ni wo do no do am wokini pi e godo bo am sa lo sak jottama on jabbama en calmini gorko me mawdo alhaji Ousmane Demba Dikko président dental ñeñabu Mali kala e dendangal gollidibe makko en calmini monsieur le maire en calmini chef de quartier Wurongo legal ngal so ɗum ɓenni en calmini lamɓe men policier men e président république leydi ndi Hassim Koyta e gouvernement mum fof en calmini média ji men hakke ko ari ɗo télévision ngaji men e radio ji men eɗen jeeɗo animateur men gollonowo lenol ngol feewno feewi biyeteɗo Khalifa Koyta kellane Khalifa Koyta Khalifa Koyta ko neɗɗo guurɗo guurande wallude leñol ngol yo yaaru yeeso eɗen nganndi émission makko o e émission ŋaji ɗi no jaadirta iɗi nguuri sanne en calminan ɓinguel men miragel men juggal Dikko député mo yarata koyɗe jahowo e avion ŋaji capital Pulagu Mali kañum e média ji men hakke ko woni ɗo mo ngandumi inde mum e momi anda inde mum fof en jowti ko jiiɗon ne yahay aduna e fof sababu média en calmini
TV Pinal ko télé men ko enen jeeyi on jaarama on jaɓɓama on jowtama so ɗum ɓenni runde Mali wiide jogui calminali ɗiɗi kertirɗi e dow inde président vice président men Yero Bagaji Dikko e fedde nde foof holmoɓe calminta président walde runde Mali nde biyeteɗo Allah Ibrahima Amadou Bade joɗaniɗo en to Malabo Allah e jara ɓe mbi vive le Allah e jara bravo Allah e jara eskay Allah e jara Allah e jara golli walli leñol ngol walli leydi ndi no yarirta yeeso no yimɓe jiwirta e tampere yo Allah wallu ɓe mbi o jarama so ɗum ɓenni Seeku Allah e boli wonko waɗani ɓe ko mawni ñalowma ɓenniɗo e nder wuro ngo ɓe cuusa haalde soɓe kaali haala kaalis ɓe gudde soɓe kaali haala yo président sansi ɓe gudde ɗum ɗo fof Allah ittaniɓe rasulu sallah sallam ittaniɓe Seeku Allah e boli ittaniɓe kellene Seeku Allah e boli Seeku Allah e boli darima walliɓe ha hande neɗɗo fof jiiɗo walde maɓɓe nde ene andi ɓe kay ko walde teddinade ɗum ko sababude Seeku Allah e boli ɓe mbi ɓe calmini Seeku Allah e boli ɓe jarani Seeku Allah e boli ɓe barkinima Allah ɓe barkinima Seeku Allah e boli kamɓe runde Mali so neɗɗo waɗi ko moƴƴi yo haale ñalawma hande o bani adama so Allah hokki ɗum gueɗal ngal itti hen hunde hokkima yottirmo gueɗal ngal ɗum noon en jottiri Seeku Allah e boli hakke ko wallata pulagu ko e bawɗe makko kellane Seeku Allah e boli ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko rulde Mali koɓe mbaɗe hunukam ɗiɗo calminade ɗiɗi garen calminen Allah e jara calminen Seeku Allah e boli darade maɓɓe e tinnade maɓɓe e wallude nde ɗo fedde hande ñiiɓi yo Allah ñimnan en neɗɗo fof garɗo ɗo ɓe jii ɗum yitere moƴƴere debbo mum gorko mum sal o nder e boowal fof heewi Allah jarama on jarama merci mon allahumma salli ala seydina Muhammad wa ala seydina Muhammad wa sallim ko jimi haalande on runde Mali yo walde fulɓe woɗeɓe e fulɓe haaɓe e ɓi Mali fuu ɓi Mali kantiɗo fuu wole mayre ɗum ne ko jimi haalande ɓiɓɓe Mali ɓe tinno ɓe nangodira e runde Mali ɓe jokkodira e muɗum so ɓe jokkodiri e muɗum ɓe jokkodira e laamu maɓɓe o ɗum so ɓe jokkodiri e laamu maɓɓe o ko laamu wawi wallirde ɓe ko waɗa so ɓe keɓa moƴƴere ɓe keɓa jaam warta e leydi ndi fuu laamu wallan ɓe e leydi darata ko tanke yimɓe nangodira leydi darta ko tanke yimɓe jarondira en ko jimi haalande pula ko mbiɗa pula ko naara damal gotal yartila damal gotal e inna goto abba goto wona pullo wona kaaɗo wona bamaranke wona ceɗɗo ɓiɓɓe Mali fuu inna goto abba goto torra garka gaɗen duwawu laanɗo huncu torra ka iwa e leydi ndi mais ene en tawdaɓe en joddiɓe en dimdaɓe tinɗe nangodiren ɗum mbawmi haalande runde Mali walde nde jooɗi ke yo laanɗo wande walde lobbere yo laanɗo wande walde nangore huɓore Mali fuu ɗum ñagotomi Allah mi jowti omi landi ke jammoɗo onon tiyama merci waaleykum salam miɗo wiya Yero Bakane Dikko miɗo woni darde mi woni premier vice président runde Mali ko woni fandare runde Mali dow kabaru ɓiɓɓe Mali fuu runde Mali o coopératif o walde warne fa walla ɓiɓɓe Mali fuu nde walde warne fa ne warda ɓiɓɓe Mali fuu nde walde du nde warda e contre walde fay wotere nde walde du warda e contre fay goto nde walde warde fande ittana ɓiɓɓe Mali dukkuru nde gollidude e gouvernement o ene hasimbinde gollude e baale Mali ɗe fuu nanna min en kasimbini min golla hono torra gokale Mali hande ka yalla no Allah hunca torra ka dow Mali nanna yi hanno Mali worni
sana worɓe fof immo daro comité o ballodira yaltambere ne yalta nde walde duroɓe ene wawi de fayne wade remoɓe jaar par ce que min gon remoɓe ɓeɗe jogui fayi awotoɓe par ce que min jogui fayi maro liƴƴi ley hen min gaɗan embouche min gaɗan min ɓiran nayyi min gaɗan ko watte ko foof miɗa ñaago Allah du min kebbinen leydi ndi tew e kosam fa tewe homo fof heɓa kosam e leydi ndi an heɓa tew e leydi ndi tewe du yimɓe fuu jiwodira annodira paabodira nafodira ɗum woni immade Roune Mali warda e contre fay goto ko ɗum mbawmi wiide ɓiɓe Mali fuu kala ɗo ɓi Mali woni wona pullo wona kaaɗo wona bellajo wona fulankiriya wona bisimilla mum e Roune Mali wona boranke wona CEO fof ene mayre dammugal ngal no uddita e ngal uddita kala jiɗɗo warde wara gollide amen min ballodira kala nano daare men woddu miɗen jiiɗi yimɓeɓe fof gara min ballodira min laaddo inna goto baaba goto ayo ɗo jimmi haalde hen waaleykum assalam inde Hamadi Bara Ba Jafaraɓe jeeyami bureau de contrôle baale ko woni ley hen ana heewi fa sanne walde nde nde udditani nde ɓiɓɓe Mali fuu debbo e gorko suka e mawɗo nde wona si en fof fulɓe bamarankoɓe haaɓe seɓɓe en fof ana nodda garen ndenten kokkodiren juuɗe naren damal gotal jaltiren damal gotal gollude en ɗum min kaaja ɓiɓɓe Mali fof miɗon kaaja gara tawta min walde nde ndenten golle keɓen hakkeji meɗen e leydi ndi gouvernement ɓeɗu kalne nayi jogaɗi ɗi kosan ɗi keewa min balla en kabaru no gaɗiren émination fa nayeje men ɗe keeɓa kosan ɓe balla en du kasen ɗo keɓen ɗo nayeje ɗe jooɗo keɓe ɓe balla en hono nokkuji ɗe keɓen ɗo maren nayi men kabaru biƴƴe en du so wari ɓe balla en keɓen no jama o fof heeɓira bon ɗum woni hono immade walde ndeka ɓiɓɓe Mali ɓe fof kokkodiri juuɗe dow ɗum kaldi kawri ndentan gollida on daro e kabaru ko ittanta en torra ko ɓeydanta en moƴƴere e ley leydi ndi mi salmini on fof jowti on sanne joni min anni min neldiɓe fof leete won warɓe maɓɓe hannde ngari jaabike min min neldiɓe fof leede komin tilimo e nder ɗereji ɗi ko min jeehi e nokkuji ɗe fof min neldiɓe leede ɓe mbi so Allah jaaɓi ɓe garan jaabade min caggal joni du min jiida ɓe mbi du somin tiligi yeeyde carte ɗe kala neɗɗo coɗɗo kartal e ley walde nde waɗa photocopie carte nde mum wadda wara hokka min ndentena ɗum fuu hawra min gara min naɓa fa direction mawɗo to mballa fuu ko wari e leydi ndi ɓiɓɓe leydi ndi fof tawi ana keɓa min tawde min fuu min nadda min ittida min accida ɗum ni woni imade amen e leydi ndi aleykum salam min mbiɗo Yero Diallo mbiɗo jeeya Jafaraɓe min mi 3e président 3 président min ko joguimi haalande ɓiɓɓe leydi ndi mbiɗo yiiɗi ɓe gara won uure ana e meɗen ƴeewe no cawriren nde hono darde hannde nde mbiɗo mbowi darade nde 2012 hono dukkuru ndu sababu mum darni walde nde 2012 min gaɗi singal kawral ɗo min gaɗi walde wiyetede Jamwali mi ardini fulɓe ɓiɓɓe fulɓe tuuta kaɗam yimɓe ɓe golata dabaji ɓe andana dabaji iwi ley gendi golata ɗum andana ɗum gari kiilimi gaddodirimi ɓanti hakkeji amen min nani walde amen nde walde Jamwalde ɓuritanama 9 milliards min keɓari sowona million e deɓe sappo ɗum du neɗɗo fof million una temedere ɗum waɗi una temedere goto fof hokka million deɓe sappo yimɓe temedere a uddete a fiyete so a hokkama million 5 ɗi groupe aji yimɓe sappo yo yimɓe groupe aji sappo groupe million 5 so a hokkama ɗo a uddete a fiyete ndu dukkuru ndu mawni amen somin mbi ndu dukkuru mi ittanan ndu hoore amen mi dardan Allah ittanan hono ko wartata e maroɓe dabaji ko ɗum warta e junngo amen hono ɗum iwa e junngo ɓe gana maroɓe dabaji somin kawri min dokkodiri hakkillaji lebbi sappo e go'o hannde mbiɗo e dogi majju min ƴeewi min mbi homo min kani ardinde ɗum min ƴeewi Allah jara yo mawɗo maroɓe dabaji mo ɓurama fuu omo ɓura fof ɓurama hannde e leydi ndi min ardinimo gila min ardinimo somin dokkimo hoolare ereji ɗi eɗo yaate fuu finance jawdi muɗum kanko dari hen fa hannde ka alhamdoulillahi rabbil alamina mi ŋotti uddede mi ŋotti fiyede mi ŋotti yennede min jeehi mi tolloyike Allah mi tolloyike seeko Allah wi kuɗol gasatami min golla komin jiɗi hakke maroɓe dabaji mi dartata ko jimmi wiide ɓiɓɓe fulɓe ɗum tinno pati ɓe ƴeewa
yimɓe heewɓe mbiɗo ngara e muɗum mbiɗo mbiya ɗum ngare ndente amen mbiyami minen mi tampi baale ɗe ɓe ɓettino kiilimi ɓe ɓettino kiilimi minen hiilede o e torrede o ɗum wanni min ɗum ɓe ngara ɓe ƴeewa ɓe ballodira ɓurɓe min hakkille ngara ɓurɓe min hakkilla expérience enen fulɓe e ɓaleɓe en fof ndente yalla torre gonka e leydi ka ana yalta ɗum muyrimi ɗum mi muyri walde nde fuu ɓe ngara ɓe naata neɗɗo fof naatɗo walde nde kartal mum ujunere kañum perdan fof goto wara lando hakke muɗum so yii so wonko waɗa an haɓa e hooreɓe honno min kaɓirani en fuu tawe eɗen anodiri ɗum min jiiɗi kalnon ɓiɓɓe leydi fof ngara assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi miɗo wiya alhaji hamman num mi won trésorier général walde nde kibar dargol jawdi joni min gaɗi assemblé somin tilke assemblé o fo min darta demande financement ko jimmi haalande bandiraɓe amen de mbiɗa salminaɓe lando jammaɓe kala alsilame ɓi mali fuu ɗo woni walla naata e runde mali ana udditani malinkoɓe fof a faami nden runde mali nde hono forme ɓe yimɓe seeɗa tan nino ɓe yimɓe jeɗɗon na jetto ɓe pormi runde mali a faami alhamdulillahi en jetti Allah nde waɗi barke nde ɓami ende nanna yimɓe barkimɓe fa ɗo no wari hande ɗo poɗɗa hande ɗo wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu min miɗo wiye Bara Bayaro Diallo e maga jeeyami darna e walde nde yo bureau de contrôle DG mum o min jokki e mum bon ko ñaaguimi bandiraɓe bon ñaagoɗe Allah jetten Allah beete Allah pinɗen fuu yo lanɗo naɓu en yeeso yo Allah naɓu en yeeso ndaaren kawral ndaaren kaaldal ndaaren rentude gadden ɗalde so a yi walde nde hannde dariike yo yimɓe damma jiitodiri haqqillaji so kaaldi so kawri so jaajini hunde nde bon ɗum ne miɗen noddi marowo fuɗo woni walde runde mali nde wala goɗɗum walde forobare walde suuru baba fuu jeyi marowo fuu jeyi pullo yo kaaɗo yo ceɗɗo yo siiɓo fuu ana hen miɗen ñaagui Allah yo Allah naɓa walde nde yeeso miɗen ñaagui Allah yo Allah naɓa walde nde yeeso wala komin gaɗiri walde nde ni composé muɗum ni hannde so wona mette golle ɓettiɗo o tampini min sanne sabi woyi yimɓe min gaɗirino walde hono mayre yimɓe woɓɓe naati ley amen ɓe gana maroɓe feyi mbayliti haqqillaji amen mbayliti anniyaji amen jambi min ɗum sabi min nanali ko yalti e ley inde jamwali sona min jottiri seegu Allah e bolito sababu Allah e sababu mum waɗi so min nani ko yalti e inde jamwali min nani président mayre o kañum jooɗi hunko mum so haaldi hunko mum wi 9 milliards yalti e inde walde nde ɓiɓɓe walde nde fof kanko e jando ndenti so jambi mondu o fof mali fof ɓe jambi aduna fof ɓe jambi maroɓe fof ɓe jambi bon ɓe gana rimɓe ɓi adama ne ko hani ñagade Allah so Allah wonko halfima fof golla suuru baba yiya golla marowo fof yaaja ɗum woni ko jiɗɗen miɗen ñaagui Allah noddago jama fuu wara naata e runde mali walde nde walde kala fof ɓe hertana ko fay goto Allah tagi bon ñaagoɗen Allah janƴe cellaɗe moƴƴere nadden jaltiden gadden ɗalde ɗum ñaaguimi Allah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh darde walde ndena worɓe am woni darde muɓɓe walde nde a faami kamɓe ndenti se kawri se gaɗi walde runde mali
ɓiɓɓe Mali fuu ana heen si o fuu wona o mi jowtiɓe mi salminiɓe gaɗaro président o du mi jowti ɗum mi salmini ɗum fa Guinée Équatorial a faami Allah jara duwansa jeeya ana jooɗi fa kamɓe Guinée Équatorial a faami mi jowtimo mi salminimo jama worɓe ɗo hande ɓeedu tedde amen fayde amen min jowtiɓe fof ɗum min ñagoto Allah ka walde nde walde worɓe amen gaɗi nde komin ñagoto Allah de lanɗo naɓude yeeso naɓa suudu baaba fuu yeeso ɓiɓɓe Mali fuu nde waɗanaka goto de ɓi Mali fuu kañum waɗanade ley Bamako ɗo nde woni ende réseau fuu sabu so wiyama Mali ka tan Mali a faami so wiyama Mali ka fuu Mali fuu naati wona ɗo mi jowtiɓe mi salminiɓe ɓiɓɓe walde nde e wona jeeyaɗo Mali fuu lanɗo subahana ko woni caggal men ɗum lanɗo ittan ɗen ɗum ko ñagotoɗen Allah de lanɗo subahana hokku en sago men e cellal e jumbalu fa jiyenna caggal majjum ko ɓiɓɓe Mali fuu ñagoto Allah lanɗo hokku en sago men lanɗo hokku en no jiiren caggal majjum ɗum nde mi jowti ɓiɓɓe Mali fuu mi salminiɓe duwansa yo si o fuu mi jowti ɗum salminiɓe mi wawa haala sanne assalamu aleykum ɓiɓɓe Mali mi jowti ɓiɓɓe Mali fuu mi jowti suudu baba fuu mimiɗo wiye madame Ba Adja Bari nden ko waɗa ɗo hannde ko en fuu gaɗana ko ñagotomi Allah e jomiraɗo moƴƴi gaɗaɗo hoore o e Allah hokkuɗum hakkille lobbo jokkuɓe ɓeeɗo e Allah hokkuɗo e hakkille lobbo ko pewjuɗen na koye lanɗo moƴƴinayi yo lanɗo yirwinde Allah wawi hen barke yo lanɗo won tawe nafa suudu baba fuu anayi fati ɗum laato walde ko fanɗinta en yo Allah yirwi en yo Allah wawi hen barke ko jokkinanmi he yo duhaw ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا وبعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يلان أمي الله يروي السلام عليكم وعليكم السلام مدوي أيسا أوسا minen men ɓiɓɓe walde no minen won ɓiɓɓe walde rewɓe ñamana so wiyama galbal fuu wiyama nayyi so wiyama nayyi fuu wiyama worɓe so wiyama worɓe fuu minen rewɓe jokki e worɓe ɓe bon min wonnono walde waggere ñamana pulako sukaɓe fulɓe ñamana walde waggere min woni hoore mum ko woni kabaru kawral men hande de affaire nayyi kawrtal nayyi kabaru haala nayyi noon donc so kawrtal ka haala nayyi woni fulɓe rewɓe wajibi waran jaabo so wiyama kosam fuu fulɓe rewɓe wiya so fulɓe rewɓe wari ko woni kosan ɗam so min kokkama kosan ɗam min baylitan ɗam min gaɗa ɗan kaaɗam min gaɗa ɗan ɓiraɗam min gaɗa ɗan koɓe mbiyata hinnande bawarankoɓe ana anditira feene ɗum woni kabaru ko fulɓe rewɓe so noddama fuu pullo fuu ɗo woni ana hani warde jaabo pulako wona fulɓe wona haaɓe wona bawarankoɓe so wiyama suudu baba fuu jama fuu rentodiran nangodira bon eme bon unwe pulan lo dogon lo bamanan lo emo pu dede tina ina tina amma gona eme moni amma gona monu kan girija eme ije nya wodengo emo pu ina tina dede tina ojo eme kogu beso koro amma gona eme logoro danaga amma gona eme logoro ana amma sagu esagu bon unwe bon ne badion na fora ko fla groupe te flaw doron tayde groupe yan beede tay flaw bala bamanaw bala kado bala boso bala shia bela jelen ba kono donc ala kan ben kan kelena ala ka ben kan kelena ala kan fara nyogon kan dongo don aka soro kan be nyogon kan nyenye ku na fora jeje ka gelen ko jugu ala sagu aw sagu assalamu alaikum ay ñeje yer gonda hano mon yemma dincere netati runde maliya afrique ijede kurgala mali ijede kurgara yemma dincere yer kutu ñafonda boba fo
runde Mali ya kati boray anti flam anti koyro boro anti bambara anti kado yer kutu nya fonda baba fo yer ko tala madan yer se gomni andu nyaari kuna alaikum salam min paate kelli mi jewa jiwagu 30 meter do wommi falaje ndenne hono bangal walde nen yimmi beydi do haalaji mon di ndenne mi woni donner walde président walde Roune Mali ndenne kongo ko jogi mi hen tan i adama fu walde nde heraki bi Mali fu e caggal Mali fu wa heraki fay goto neddo fudu yiddo suuru bammu yiddo hoore mu anda tan dogana walde nde ummade e mudum anda ne yidi wallude sukabe Mali e mawbe Mali tampube Mali inchallah walde nde anda no min fuddiri walde nde ndu woni lebbi sappo ko yowi minen doga do walde nde minen tewta yimbe ndene ko min tewtata hen tan tampiri sukabe Mali do yiida yimbe sappo ne yaafu a tawan tatan tan jogi golle jeddon be fu wala e golle ndenne ko min yidi tan Allah jara o tinno o noto do walde nde kabaru sukabe Mali be yaltan hono be worino saboda yiida yimbe jeddon ne yaafu a tawan tatan woni gollobe na dido woni gollobe na tawan goto woni gollo ndenne golle o ana mankiri le Mali tan ndenne kambe kanankobe Mali e tinnoɓe noto e walde nde do walde nde na haaja kabaru golle no yirwirta leydi Mali ndi ndenne da ayi yimɓe ne jooɗi hono nogaw sappo ne jooɗi wala golle ndenne leydi ndi tan woni yiitay pilam mum yiitay affaire mum yiitay ko hani waɗede ɗum ɗo yiiti fof e goto jotta ko hay goto jotta ko dooma goɗɗo fa walla ndenne yo kawral waddata ɗum kawral ngal yimɓe tinno hawra fu laato hunko goto laato damal gotal laato hunko de yaltire damal gotal ɗum min ñaagui Allah ndenne ɗo min suɓodiri le walde nde ɗo min darni yimɓe min ƴeewa hono walde nde hani gasirde walde nde hono hani yarde walde nde hono hani heɓirde barke muɗum e kabaru golleji mumen no hani dawe neɗɗo fu ɗum mi haaja wawɗo walludemi anda min doomay goto walluɗo min fu min ne yiɗi ɗo o kananke ɗo o duro ɗo o remo ɗo o jagotoɗo wona Mali tan caggal Mali fu ɗum min ne haajaɗo le walde nde fu min ne haajaɓe ndenne ko woni hen tan ummade amin tan ndenne sukaɓe Mali fa ummo tinno walla leydi ndi basiji wonɗi hen ɗi tala ɗi ñifa torra wonɗo hen sala ne yalta rewɓe torrike sukaɓe torrike mawɓe torrike nden min ñaago Allah min ñaago sababu Allah e nulaɗo Allah walla mi no walde nde yirwirle Mali fu e caggal Mali fu ndenne onon haaloɓe radio ngaji ɓe haalo région fu wonɗo e région haalo wona fulfulde wona bawrankore wona ceɗɗe ko dari haala fu min yiɗi wallonnomi no walde nde yaara yeeso ɗum woni haala an min jawta Mali fu min jawta caggal Mali fu min jawta sukaɓe Mali fu nene fu min jawta min lando jaam muɗum fu salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu bire o bire la poga mambo amat togo ga yo sen kenma ay ulu Mali sen kenma ay ime non de nani dogon wo pulen wo emo natu bontu ama kamini mega ama greja oje eme de nani noko emo bu kamini tingende adun daga ni ko garabali pulo dogo me bi pulo ani dogonon emo fu garabali we emo natu emo batulu ama emege kanko kijema ama so ama greja ama kamini eme kago mile ama samdu eme pamama
ema o jamin dene yokko mo ne nangarabe nga unbe kene yeji de bang kanki yeji ema ko dawul teyi ko don tinge nyonyo ma jama ne pon ko bin jolo jayo ema da dene mai emo na tu bon keba ko ema ko tinge mai kamini keba moni ema tinge i na ma ema ko tinge mai jabi no e pon golo ja daga hende emo na tu bon tu yeni dogon jujoere pulen jujoere dogon jola de pulen jola yeni o de yere oh emo na tu bon tu gene to wi chiga na ye kun ye lawo mayangi ye emo na tu bon tu ama na tu bon tu ama gile ja ule mali ama gile ko ja oh ni tinge imbere yoko dagi ko gajo bele fergo Fouta nuli amen kadi arde hawrude en am e dental ngal aw minenne kadi wonani amen weltare min tawi do bandiraɓe meɗen yonɓe aw non meɗen ñaago Allah en nam ko ganniɗen ko yo Allah yettinan ɗum en dow jaam aw ha hande no martino ɗen no feewi ti gatti yino so wi ngari en denten tan bo ne wayno ko wi ko ngari kaɓen dental weɓani bo et puis noon kala ko yara sabi Allah ma Allah yantu hen bo et puis kadi dole kadi mbawa yaade caggal dental so tawi en denti en kulete en kersete en guittante gueɗal bo ɗum noon ennam yo Allah hokku en kadi dentiren yo Allah faabo yo Allah wallitir cellal aw ɗum noon on jarama assalamu aleykum warahmatullah calminama on beltanama jammon namnama aywa min gari retard ko président wi ko acca noon amen hakke sanne saabu min famani eero min sikkuno gasata ko 15 heures aywa ɗum waɗi min ummaki law noon acca noon amen hakke min ari kadi min weltima min tawi ɗo tedduɓe teddini amen du on teddini amen saabu on jooɗanima amen on heɗanima amen ha min wawa haaldude e moon gueɗe ko min goni e mun e kadi ko gonɗon e mun no wonditirten ha gonen gotum aywa vraiment min weltima hen amin mbiya tan yo Allah wallitir cellal joni noon kala ko jiiɗen ene waɗi doole gueɗe tati ne hen ya taw ɗeɗon gueɗe tati ene gollire gueɗe tati ɗe gueɗel premier kala ko ɗon mbaɗa hen kala ko eɗen mbaɗa hen ya taw mbaɗirten ko sabi Allah kala ko waɗira sabi Allah aywa ngal gueɗal heɓan doole ɓooyan kadi mbaɗiren e gonga mbaɗiren kadi e gonga kadi mbaɗiren kadi e gilli leñol ngol ha leñol ngol wawa rendude se mbaɗiri ɗeɗo gueɗe tati tan rendu ngo fewan ko yiɗani nde kadi fewan eɗen ñaago Allah noon yo Allah moƴƴinan men enen fof fandare men nde yo Allah waddu men gotum ha gonen gotum enen wiyoɓe mbimi e mbimami aywa kadi surtout dental mo ngal ɗo ko affaire fulɓe ko affaire no jawɗele men no guurirta no jawɗele men ɓamtorto no kosam men waɗirta valeur ɗum noon watta noon ko fa ndenden mbaɗen e koye men valeur taw aywa kadi bandiraɓe men ko watta wona e wuuro du so ceeɗu ari egga wuuro gonen e guure men jooɗoɗen mbase yaade fay nokku ko heɓete e nokkuji goɗɗi ko eɗen mbawi moƴƴinde ɗum hande e guure men ɗe daroɗen gonen gotum ñiiɓen kono sen goni tan en ngala place hono no bamarankoɓe mbiyata men ni e buguturu ani bugut jense a jooɗima a hooɗi hande janggo a eggi a alata wuuro a alata to jeeɗa ɗum waɗi en ngala to jeeɗen ɗum waɗi eɗen jawa so wona ɗum hono men hewde ala hono men wadde barke ala eɗen jogui anduɓe eɗen jogui andaɓe eɗen jogui moƴƴuɓe eɗen jogui teddinaɓe eɗen jogui waliyaɓe Allah du eyyi eɗen jogui alɗuɓe kadi ɗum noon ala fof ko manquira ɗen manquiri men tan ko en jaɓani jooɗade nokku goto kala jooɗisen seeɗa gummoɗen jehen nokku goɗɗo batte ndewen e jawdi ndi taw jawdi ndi ne wawi wurde ɗo guurɗen ɗo aywa on calminama haala noon weeɓani gaccon hakke ko fewani hen fof ko min woni mo wawanani on calminama sanne on jarama lahi taala wa barakatu en calmini fedde nde fof haala diwta dani golle kadi diwta dani en tawi ɗo golle e nder nde ɗo fedde enen kadi en gaddi golle enen pop en gaddi miijoji moƴƴi eɗen ñaagui Allah yo Allah fewnanen miijoji ɗi hokka en golle ɗe no ɗe jaaride yeeso hokka en no nangodirɗen bi jaahi rasulillahi joni kay ko wawi fawtede ɗiɗo konnguli président e vice président tan ko duwaw joni eɗen mbawi wadde fatiha e salatul fatiha laabi yaala ɗifu laabi jeenayyi mbaɗen duwaw اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والعفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.